Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Ano ko na? Ulit naman, Dante? Carla, noon yaman tinagtulagan ta. Nga pa nagkalaysa tayo tayo itong atawin. Ipuspunta pa lang. Nagsipot ta. Naikat ni tatang di trabaho na. Kat awan ti sa bali ang pabasa kini tayo siya kapsat ko. Nusa nga siya. Iso nga, ipuspunta pa lang ti kasarta. Ta, inakpalag trabaho diya abroad. No saan nga matungpal titulag? Tinasesya at langin, no? Aksina ta. Nagkuret-ret man ang name itimuging ni Dante, ididay tangayang bagak nga nasesya at langin, no? Aksina ta. Abay matakas dat saon. Katuhin, sikat ay lalaki nga saan na nga mga tungpalin titulag. Tulag kitulag. Kaya kaputa sa mga tungpalin. Kasla kayat na sawan, nga napatpatigtikapsat mo, nga miti siyak. Kaya maawatan na kuma, ano tinumbing awatak ken ka? May salay nga tawan. Kat kalpasan ti makatawan. Wano may sakit gudo nga tawan. Itulat amit lang titulag. Di ba nagkalay sata? Babayamon. Lipati mo ti amin. Oray no nasurukan nga talo nga tawan ti relasyon ta. Kaya dapay napaspasamak ka data. Di mo ka disayangan. Tinasuro nga talo nga tawan. Kaya may sala nga nasuro nga tawan, ti urayan ta. Sakbay matungpal, titulag. Titulag ko nakmet. No iti ito nga tawan, kaya iso titulag nga panagkasarta. Masapol ang matungpal. Kaya no sa mo tungpal, nagsaset lang ng sinata. Pili-pili ka, Dante. Tikapsat mo? Mimiti siya. Unod siya. Saan ka magsaoti ka siya? Ulitek. Nagpili-pili ka. Siyak. Unod tikapsat mo. Naipatuloy mo takaplod. Kahit nang saon. Nga di kapsat mo napatpatig. Napatpatig, di kapsat mo, namiti siya. No awanan ti ngayon kahit mo pa yung baga. Mabalim mo ti pumanaw. Di ba, no umayag agpasya, kat umyanag, tapno agpapasta, idi day ta. Ngimita kat saanin. So nga pumanaw ka. Carla, abay mo tinakasto nga nagbalit ti desisyon mo. Sika ta nagbalbaliw. Ha? Awan ti sa bali nga nang balo, nusang nga sika. Nakalawlawag ti tulag. Ngayon sa mo mati na tungpalan. Kaya gabot sa mo nga tungpalan, napatpatig ti kapsat mong miti siya. Iso nga una. Isa siya at lagi nagsinata. Sige, pumanaw ka. Agawid ka. Saan ka ito nagsubsubli? Tingkay nangigan, ket may salay nga paset, ti pagkasalitaan, ni pagayam ti nga Carla, iti Ilocosur, kada ito ket iso ti may kaduang ente pagpilyan, para ti panakapili ti best letter of the third week, iti bulan, ti Marso. Iti programa tayo nga lagip ti napalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, iti palang matmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig the second nga pangabakan nyo iti agkakadakela premyo kadi iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan kini Reynaldo Rey Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Papagayam, no mangigyo ita, dito pagkasalitaan ni Carla,
Napimpinas mo lang nung kamat lang balwali nga dinggen buyaan into no aldaw 12:30 iginggan nati alas 2 iti program ang tingal lakip tinapalabas iti DCJC Lawag. Patikim pasimsim lang tira rami demi ditoy ya. Napimpinas tumad lang kadenggen ijay lakip tinapalabas into no 12:30 kabuta at atidog ti panakaiportray na. Okay? Pakasalitaan ni Carla nga napoluan tulag. Apay nga nasa nga tong parin ni Dante ti tulag. Yeah. Okay. Hintay ito tuloy madamdama iti pakasalitaan ni Carla. Imantes deta. Dito idenggan tayo. Dito yung second grand finalist tayo. Adan may kadwa nga grand finalist iti Reynaldo Rey Fiesta Sentencedor Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Jimmy Borromeo iti Lawag City. Daggan tayo tiragsak ken awis ni Jimmy. Jakman mas baalang teragsak ko. Kadaytoy pakasaritaan ti biyag mi. Ket iso tinangabang. Ket da kayo adomdongeg iti daytoy a programa. Awisen kayo. Dahil surat yo met dagiti napipintas a pakasaritaan yo tadaragsak ti makabang. Ayan. Asino nga ta agbalinto umat nga third grand panelist. Padaanan nyo pabagayang. Okay. Kabalawan tayo birthday tayo ng aldaw, March 17, Tuesday. Happy birthday kini Marso Rebuca. Happy birthday kini Rapi Balcobero, dita Barangay Sawang, San Juan Ilocosur. Happy birthday kini Jonathan Magaway, dita dita Kabusligan, Bacaray, Ilocos Norte. Itagayam nga aldaw, tiba nag-birthday ni Patricio Rex Pante. Happy birthday kini Patricio Rex Pante, dita Jatun Bintar, nagapokin ni Erlinda Pante Rosete. Ag-birthday pa ni Willie Daos, iti Las Vegas, Nevada. Aslamatan nga happy wedding anniversary. Haan pa ba, di ba? Madam naman dyan. Happy birthday pa to my tutor, April Cano. Iti huno ko Hawaii from your daddy, Ronald Almayel de Cano and family. Yun. Taran. Advance happy birthday pa rin bigat get Erlina Edra iti Bubus Sursuna from your daughter Jessica Edra. Okay, papagayam. Kahit kung ipalagip digiti dakil nga premyo, kada tayo mangabak no kas pagadigan ta mangabak kayo, ya. The grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner up 30,000 pesos, second runner up 20,000 pesos, ken third runner-up, 10,000 pesos, ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Isod ka po nga awisan na kayo nagsurat, pabagayam, tilagip tila palabas, iti Search for a $1 Million Amazing Story 2026, may kaupatan nga tawon dito gabsat nga kastoy kang karakal iti premyo, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentencedor Award, pabagayam. Okay, i-computer yun, nagiti pakasalitahan nyo sa usin iti email address nga nemiruiz@yahoo.com. No saan nyo nga kabailan ng isurat, ayan, sa dinumanti ayan nyo, dakaman ti abroad, ngam napindas ti istorya nyo, pakasalitahan nyo, ag-message ka lang dito page nga Ray Fiesta Sentencedor Award. Wano iti page nga Dear Manong Nemi, kinibagayo sa jay, sir, kahit ko nagpa-interview kayo ka, para itilagip tila palabas ko. No kunayo, kita interview na kayo. Okay? Kinapod doon na mostly ka dagiti mga abak na-interview. Yeah. Okay? Dagiti madamang agbiboy ito ni Erlinda Pante Rosete, nga hanga na po yata ang taon ng pasyar king kuhana, iso nga makabuyan. Okay? Integaro din ituloy papagayam, nga ibasa ito pakasalitaan ni Carla. Ngayon kasi ko na kada kayo, ha? I-jeff tumila DCJC Action Radio 12:30, ngayon kay ituloy nga ulit nga buyaan kabot na napimpinas ti panakay portray na. Ayan. Ito na, ituloy tayo. Dawag-dawagan nak Manong Nemi ni Dante ngem saan ko na sungsumpatan. Aging gang may nitatang na. Ape tatang. Mayak tap nagpagpakasyak kang kangat sa mo kumagurgurahin di anak ko. Palubusan tayo kumanga mapansad di Saudi.
Tapos maituloy tiya kapsat na pagbasahin. Tata, ada tulag mi kini Dante. Ken gabutasan na nga tong panan ti tulag, tanapat pateg ti kapsat ng imiti siya. I'm sorry. Mabalin yun ti pumanaw. Si Maruno manunemi ni Tesi nga kapsat na nga imahe nagpagpakasi. Manang, may saka ko mga mamalubos kini Manong. Intayo sa di airport, napalubusan ti isuna nga mapanan sa di Saudi. Lading itek Tesi, dakilatan. Kabuto saan ako nga napateg keng kuana. Sigat laing ti babae ti biyag ni Manong ko, Manang. May salaing nga tawen. Agradwarak ton. Please. Babalhin mo ti Manaw. Awanin ti relasyon mi kini Manong mo. Iniaddan sa Saudi, Manong Nemi ni Dante Timawag. Kumusta kan? Adda ako nito eh. Di adda ka diran. Dante, awan ti relasyon dan. Gapata sa mo mata tinungpal ti tulag. Dato yun ti maudi nga panagtawag mo kanya. Gapata black ka. Di akong kahit ti matisturbo. Manguray akong ti lalaki nga mangikasar kanya. Carla, ipatpatik ka ko na unay. Saan nga napudnuleta? Gapata napatpatik ti kapsat mong imti siya. Napatpatik ti kapsat mong imti tulag. Carla, may lang ang tawin. Masakit ko duha ang tawin. Please, wala niya bagbagam Dante. Madamag mong tulayangan. Ngadan, lalaki nga nakasagana nga mangikasar kanya. Uray no na alam mo ti kayat mo kanyak. Uray sa anak kong nga birichin nga mag-iasawa ti sa bali. Basta tinasken. Awantan. Gabuta di mo among atong palen ti tulag. Dajayan Manong Nemi tinaudi manang tawag ni Dante kanyak. Kat iti trabaho Manong Nemi. Tamay sak nga sales lady. Idinto tari Dante kat construction worker. Ni ani kat babalawon na. Ay po aya. Anya nga style mo Carla. Baka agbabawi kan to. Ani, gayem ka lang. Kat gayem ka, i-share ka ti opinion. Saan nga ruming nga kasi tinaramid mo? Gapulayang iti saan nga pa nakatungpal titulag kitulag. No saan nga matungpal tatulag? Sina? Bahala ka man lang yung biyag mo. Kat, Manong Nemi nga in-entertain ko, dagiti agarem kanya. Kumaydak pa siya rin ito balay, Manong Nemi, kat komporme ti mabalindang isagot kanya. Aging kakadimteng ni Nelson iti biyag ko. Kuwapo ni Nelson, Manong Nemi, very neat nga arwat. Kaslakayat ko isuna. Manong, when? Saan nga naputan, ti panaglabas ti panawen, imay ni Tesi, kakabsat ni Dante. Manang, abay niyan ti bagam. Graduation ko ita, kitawisan ka kuma, kayo, nga umedya balay, nagpaala akmet. Api ko mga awisan dak. Awisan na kami. Di tayo nagkakabagyan ha. Ni Manang met. Kasi kami girlfriend ni Manong ko. Saan kami nagkarelasyon, kung nakmayat, kadapod no na adla, nasa ka na nga aklunet. Kadong as pagarigal lang, naklunet ko, kadibaga na ti William Meremy. Baka sakbay ng agawid dito'y Pilipinas ni Dante, adlan to nasawa. Ngayon dananang kentatang kanirikabsat ko tinapan Manong Nemi imatendar data nga paragpaala ni Tesia kabsat ni Dante ti panagturpus na. At nasingadmet ni Dante kadakwada. Kinapudno na Manong Nemi sanda kanunungan ti panangisinak kini Dante. Sayang kano tanasingpet. Awan ti badinga division na. Aging gangi di agawid da tatang kininanang kinikapsat ko kunan ni tatang kanya. Gaano tinaudi nga panagpasyar kayong ka ni Nelson? Abetang. Ang natarantam kayong kuwana. Tarantak ko man ang sungbatan. Anak, saan ka nga paisagmak? Gabutan na amuan mi. Nga ada asawa ni Nelson. Hala? Ada asawa na? Da, Joy ka no tinagan na. Ti asawa na, ket tagakabangibang nga barangay da Dante.
nakasarita ka mismo. Ti inana. Ina ni Nelson, ina ni Joy. Nga da ni Joy iti abroad. Takalpasan ti 5 nga bulan sipot nagkasarita kini Nelson. Nag-abroad. Ta iso pa naka-aprobar ti panag-apply na. Tinawagak ni Nelson man. Hello, si Dwight. Timawagak Nelson. Kabata, ada kayot kumaman. Amom ka din kayot kakuman nga klunan. Uy, very good. Ito nga no, kinaklunan nak, agdate nga dagos, indagdi na sa tanto ang check-in. Amo ka mailiw ka. Kapag si kamat lang ng ibagang sangkan nga virgin. Taadan mapaspasamak yu kada ka. Ada mapaspasamak kada kayo idi. Kini Dante. Baka nalalay ang tromansang ni Dante. Sweetheart. Ha? Kabinanom ni Joy. Joy. Joy to the world. Joy. Ngagdang iti kabagnibang nga barangay da Dante. Nakasalita ni tatang ko ni nanang na. Nga lang ibaga. Nga agasawa kayo kini Joy. No. Saan nga po no data? Kinapod mo na agpadpada at gasat. Ano tikat mo sa nagtulag kami kini Joy. Nagkasar kaming. Ngim impilit na nag-abroad. Isogin sina. Kasi man tinaramid mo kini Dante. Nelson, nagpadpada ta. Nalipatak lang yung istorya kang ka. Ngim itagabot na ang mamumon ni Joy. Ni Joy kat nubiyak. Ikasar ko man. Ngim kinayat na pa adata kinayat na tirapan iti abroad. Gabot na probarang kanon ti aplikasyon na. Sinayang na. Sayang ko na. Ano, asin ka talaga nagsasotipod no? Siyak ti rumbang nga pa, Jem, Carla. Siyak. Tsaka mo, napatsiyak ka mo saan? Manong name tinawagak ni Tacy agsipod tamok ti cellphone number na. Mana nga pa'y? Kumusta ni Manong? In-block mo ba't ngamin? Doon na gawid. Gapata naggraduara ko. Amaw mo ka din ni Joy? Amaw mo ka? Asawa ni Sir Nelson? Ngayon ti istorya ni Nelson kat agpadpada kami ti kasat. Uno, patpada kami ti istorya. Agkasar ko nga matenda, Nelson kini Joy. Ngayon, kinakayat ni Joy ti nag-abroad? No, manang. Nagkasar da nga imo na, sakbaga nag-abroad. Iso ang kasawa da Sir Nelson kini Joy. No kayat mo, nga mapaliknakan, kuyugin ka, mapantay di balayda. Balayda, da Joy. Tapos sa ti pag nanaidanda idi, sakbay nga, nag-abroad ni Joy, kaya nagsublimat ni Sir Nelson iti balayda. Aging gaman ng naming manugutak at naipakita da kanya ka ti marriage contract kan di picture da nga nagkasal. Dandani ako na isagmak mano. Talaga hindi ka rantakon nga aklunan ni Nelson kat nangasaganak met ang mga ipaay ti amin-amin ko. O magitam. Datat kita tarantadam. Carla. Dandani kan. Kinuna ni Ani. Idi maamuan na manong name tinapasama. So sa apo. Sige. Awanan ni Nelson. Hanggang nga klonan taad lamot na nasawa na. Na po ay do apekit di ngamin nga nakangat nga to ti pride mo. Di mo lang naawat ti sitwasyon ni Dante. Iti lang saan na panangtong paltitulag. May isa lang katawad no Ryan. Agkasar kay tumitlaan. Dandanin kan na isagma. Nga dimtengen manong name ni Dante. Nga iti may isang rabi, natugtog tiri daw ti balay, ket siyak ti dapan ng ilokat. Itiri daw ket, Dante! Sumrek ka! Iti ba nakakita manen ka ni Dante, nagsubli nga dagos ka namin pinsan, ti panagahiyat ko keng kuwan. Naka-irut ti panagin narakop mo. Pinapod nuna, inawis ko adagos si Suna,
iti katrek ket kas iti dati nga marikrek nak manindig iti na irut nga arakop na nabarang nga agek ni Dante. Oh, Dante, I miss you. I miss you too. Oh, Dante, agpapastay ti ito'y grabe. Aburutin ta tinasuro ka makatawan nga kawan. Oh, Dante. Carla, iti ito nga tawan nga kasarta. Ison ti pa nakatungpal ti tulag. Oy, sige. Dante, Dante, Dante. Oh. Nagmaris rusas dahil di nga rabiyas, lakabaro-baro ni ayat kada kami kinitante manunemi. Nga da kami matlang tinagkatuluyan. Nga iso da ito nga tawan idi manunemi ti para nakatungpalen ti tulag. Nagkalaysa kami, kaya nakaragragsak kami. Ni Ani, nga gayem ko, ti maid of honor ko. Ti met boyfriend na, ti best man ni Dante, tagam amuda. Nakaragragsak kami. Naging gadim tengen nga inyawid na ni Dante ti balayda, kit kinabalay mi ni Tacy, nga ading na, kinitatang na. Idi, dadamot ten trabaho ni Tacy, manunemi, at the boyfriend nan, kat nag-asawa nan, kalpasan, ti makatawan nga nasurok, nga palagipas kay konti mo na nga anak mi ni Dante. Si Mina dan, kaditatang na laing nga ti kadandan nami. Pinapintas mi nga pinalawa ti family house da ket ditoy manunemi nagibit ti upat nga anak. Siya ti mga asikaso manunemi kadagiti upat nga anak mi kedintuloy ni Dante manunemi iti nagtrabaho nga may saitan nga porman nga di maaw-awanan ti trabaho. Iso nga ti upat nga anak mi manunemi ket nakananama tinaranya nga masakbayan da. Dito nga ron, ti pagkasalita. Kat thank you, tilaing mo, nga nangibasa, kat sapay ko ma, dadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarimingan ti biyag. Ito nga agyaman nga pagkaya mo, Carla, iti Ilocosur. Carla, thank you. Kaya thank you mat kada kita nagbuya, ng ulitek, buyain yung tumatlaing intun maaldaw, 12:30 hanggang ti alas 2, para iti alagip ti napalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, tajay ket napipinas matlang ti panakaiportray na. Napapaot dagiti romansa. Ya. Erlinda Estavillo nag-thumbs up. Buyam tumatlang tuno aldaw Erlinda. Ha? Basta matang gani Erlinda Pante Rosete ken daduma pa nga nagbuya. Salamat kada kayo ni Eddie Agunoy ken daduma pa. Kilagyaman tayo kadagitay kang kanawin nga mang-suportar iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentencedor Award. Paki-share, paki-follow. Basta matang datoy YouTube channel na nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award no dito'y kayo nga mabuya dito'y yung page YouTube channel ni parang Ray nga mabuya nato yung video ta may upload to sa jay i-share yo, i-like yo kaya nag-subscribe kayo kuma no saan kayo pa nakapag-subscribe. Hi, kini Mila Milyari, thank you. Ti California, ni Roel Cadawas, ti California, ni Ami Acoba, ti California, Remedios Aguilar, iti Washington State, USA. Ni Prigiliana Gerson iti Canada, ni Virgie Floresca iti Canada, Erlinda Estavillo iti Hawaii, Mr. Aurelio Pesta Jr. iti Hawaii, nga mangisishare dito nga video, Erlinda Pantirosete iti California, Norelin Perdido Tamala iti Bahrain, kasabatan kini Artemio Narciso Jr. Okay, madam dumalaeng Dear Manong Nemi, akikita ito. Iti page nga Dear Manong Nemi. Thank you for watching.